Našu državu nisu stvorili ni vukodlaci, ni krilati konji, ni mitske ličnosti. Mi nismo kao Grci imali mit o bogovima, već žive svetitelje. Oni su bili iste krvi, baš one koje teče u našim venama. Naša vera nije bajka, već vera u živoga Boga. Naše srpstvo je kršteno. Ono nikada nije bilo samo telo i krv, nego i duša i duh. I ova priča koju ti pričam je istinita priča o Lazaru i Milošu, o Vuku i Vlatku, o srpskoj slavi i pobedi na Kosovu 1389. godine. Danas je Vidovdan jedan od najvećih srpskih praznika. Vidovdan simbolizuje slobodu, herojstvo i otpor. Vidovdan se obeležava pomen na svih stradalih u ratu. Prema predanju uoči boja na Kosovu, knezu Lazaru se javio anđeo gospodnji i njegove riječi je zabeležio narodni pesnik. Kojem ćeš se privojiti carstvu, da li zemaljskom ili nebeskom? Na današnji dan, 1389. godine, srpski vitezovi otišli su na Gazimestan u kosovski boj. Kao što reče sveti car Lazar, čija je zadužbina manastira Vanica. Ja ne odlučujem da li idem u bitku po tome koliko me sila prati, već po tome koliku svetinju brani. I nije pitanje hoćemo li ili nećemo da se borimo, nego hoćemo li da postojimo. Pre boja srpska vojska se pričestila u crkvi Svetog Jovana u Samodreži. Srpske snage su uspjele da potisnu tursku vojsku i vitez Miloš Obilić da pogubi Murata. Kosovska bitka je postala simbol srpstva. Boga knez srpski Lazar sa svojom vojskom pobedu zadobi. Srećan je dan svetoga Amosa i blaženoga Vida, na kojem bi dato Lazaru pobediti ovog najvećeg neprijatelja. Srećna je i ona četa 12-torice apostola Lazarevih, koja je probila mačem put do šatora Muratovog. Najsrećniji jeste jedan među njima, onaj koji je toga moćnoga vođu u naletu kopljem u srce umorio. Junački je postradao za svoj zavet zajedno sa svojim vitezovima, a ime mu je vaše veličanstvo Obilić, Miloš Obilić.